kažem, uslovno da kažem pravo bivši transport. Znači, ono što mi kažemo zemlje bivše Jugoslavije nisu nešto što se naravno tretira kao uslovno ili znači formalno i pravno inostranstvo. Prvo pitanje koje se uvijek postavlja jeste da se uzmije. Zamolim vas da se predstavite. Zovem se Marijana Šačin, živim u Prijedoru. Mogu u školu koju sam završila. Završila sam srednju elektrotehničku školu, posle toga sam upisala fakultet rudarski. Absolvent sam, položila sam sve ispite, radim diplomski pravno. Posle toga želim da upišem master studije, hoću reći tu što sam upisala u Srbiji. Dobro, evo sad s obzirom recimo hipotetički da se prijavite za neku stipendiju. Kako ste čuli za taj stipendijski program? Može se znači reći sad recimo, kad budete prijavljivali za Srbiju, čula sam u školi. Da, prvo što bi moglo, znači da su već neke kolege, starije kolege, imali slučaj, pa sam se raspitala preko njih. Drugo, možda malo bliže informacije putem interneta ili čak možda posjetiti raspitati u Srbiji, potići, raspitati se i to najbliže informacije. I kako ste se poslije elektrotehničke škole odlučili za rudarski fakultet? Pa opet ima veće sličnosti nego ekonomska škola i rudarski fakultet, ali ne znam, čak mi se nije ni sviđalo na kraju se sviđalo. Samo jako ošto, potpuno sigurno i samopouzdano. Šta je uticalo na izgled vaš? Da li društvo, roditelji, sredina? Najviše uticalo što je fakultet u Prijedoru gdje živim, što nemamo troškova, što bi taj